Chayllam kachkankichik llaqtamasikuna, kunan punchawqa illapachaw punchawpiñam kachkanchik, ñam junka tukuykunña, kunan punchawqa llamkana punchawraqmi, kay yachay llamkana wasikunapi kaqkunapaq. Chakra runaqa sapa punchawmi llamkana punchawllarik. Chakra runaqa manam samanchu, manam tutapas tutachu, manam punchapas punchawchu. Tutata punchawchaykuspam llaqta runaqa, chakra runaqa llamkakun sapa punchaw. Kunanchik kay unquy pachakunapipas chay llamkana wasikunapi llamkaqkunapas manaya samanchu. Tutapas punchawpas samana punchawkunapas hinallam llamkachkanchik. Chayna sachakuymanmi yaykurqunchik. Ima punchawmi kachkanchik, illapachaw punchawpim kachkanchik, chunka iskayniyuq punchawpiña utqayllaman kay punchaw haripukun. Ayamaraq killapi pichqa waranja, pichqa pachak, iskay chunka isqunniyoq watapiñam tarikunchik. Kay awyayala llaqtakunapa pacha qhawasqanman hinaqa. Yachasqaykichik hinapas wawqi panikuna kay haynipa punchawkunallam kay wawqinchik Pedro Castillo Ayacucho suyupi chay pachak punchaw llamkasqanmanta llaqtaman riqsichirqa. Chayraykum huk runakunaqa chay rimasqanta uyarispa, takisqanta uyarispa, llapa ima rurasqanta qhawaspanku, ñutuyta qatipaspanku pinqayta qallakuykun. Chaymi ñuqa tapukuni. Imatañataq ruranman kay wawqinchik chay chiqnikuq runakuna sunqun takyachinanpaq? Imatañataq rimanman? Imatañataq ninman? Imaynañataq paykunapa chay sunquchanta takyaykachinman? Sasaya kasqa. Qhawamanta rimayqa hukmi, huk llamkaypi kaspa rimayqa huktaq chiki kanman. Chaymi kunan kay llamkayta qhawaykachisaykichik, manam kay qharimantaqa rimayta munarqaniñachu, riqsinchikñam imayna umayuq kasqanta, imayna sunquyuq kasqanta, chaymi manaña chay atanayasqay takyachiyta atispaymi kaymantaqa hinataya rimarqusqa nispa nikuni hinaspa kay llamkayta ruraykamuni. Imanasqa kay rikchaq runakunam llaqtata pantachin llullakunawan. Qhawaykunkichik imarayku kay nisqaytaqa. Hinaspa chay llullakunata uyarispanku, chay mana pinqay atiq runakuna, mana chay willakuykunata tinkuchispa, tupachispa qhawasqan runakunaqa, ñam kay wawqinchik Pedro Castillo chiqniyta, qhipachayta qallaykun. Chaymi qawakusqa kay Ayacucho llaqtapi runakuna huñunakuykusqa, hinaspa qaparkachayta qallaykusqaku imaymanata nisma millay simikunata rimastin. Chaymanta tumpachata rimanapaykusunchik, chayna kaptinqa qhawaykuychik ya. Se fue hasta Ayacucho para hacer su balance. Miren ustedes esa plaza vacía, desierta. Ahí faltaban unas bolas de heno, ¿no? Que giraran mientras lo escuchan. No le han dicho que bien, que bonito, bravo, viva. Hemos escuchado más bien adjetivos muy duros, ¿no? Porque el pueblo está molesto, el pueblo está defraudado, está indignado. Evidentemente, Castillo ha chocado con lo más sagrado, ha chocado con la olla, con el plato, con el Richie del pueblo. Y la gente... Imanasqam chayna mana chay hina kaq huñunakuytachu qhawachinki. Qhapirqachinki chay llamkaq masiykikuna, chay yanapaq masiykikuna qhapirqachin chay mana runayuq kaq ñankunata, hinaspa chayta qhawachinki manam pipas kanchu nispa, ¿ya? Hinaspa llullakuykunawan qamqa rimayta qallaykunki. Qamqa qhawachinki kay llaqta masinchikkunataqa qhawachinki, kay llaqta munasqayki qhawanallanta. Manam kikin chay imayna rurakusqantachu qhawachinki. Imaynanta kayta nishkani qhaway. Payqa qhawaykachwanchik mana runayuq qhala ñanta. Rik Ayacuchopi chay kuchunkunatachik qhapirqachik hinaspa nin manam pipas kanchu, halam llaqtaqa kachkan, mana pipas qhawaqllapas hamunchu nispa hinaspa chay wakinkuna qhawachisqanpiqa runaqa huñupitaq kakuchkanku. Qhawaykuychik. Está molesta. Así que pésima idea ir hasta Ayacucho para intentar
decirle a los peruanos que ha hecho muchas cosas cuando ciertamente el balance es básicamente un cúmulo de babas. No estaba... Imanichkanmi, kay Jari Janichkan, kay Wauhench Pedro Castillo para Rimasan Jayutanmi, manam imatapas rurancho kay pachak punchaupi nichkanmi. Imanas hataq kayta mana hawachirqankichu Beto Ortiz. Imanas hataq kay Jaripa rurasqankunata mana hatipankichu. Manam rimaqllachu rirqa Ayacucho llaqtataqa. Manam chay Ayacucho kanchampi sayarquspa willakuyllachu. Manam chayllachu karqa. Imanas hataq mana hatiparqankichu huk llamkaqkunaman kikin grispa chay llamkasqankuta qhawasqanta. Kunan kay qhawasqaykichikpas mana kaytaqa mana willakunkichu. Kaypiqa ichachkan huk hampina wasita. Wanta llaqtapi Ayacucho llaqtapi wanta llaqtapim kay hampina wasita kichachkan. Chayqa manachu llamkay? Imataq chay? Chayqa llutanchu? Chayqa chay lawsa nisqayki wischuyllachu? Mana ya chaynachu qhari. Allinta willakuyqa. En la agenda venir a Huanta, pero más que venir a inaugurar esto, he venido a llevarme las plantas de la flor de la retama para sembrar en el suelo. Queridos compañeros, queridos hermanos, este hospital de contingencia que queda a partir de hoy en manos ya del personal, espero de que sus ambientes, el personal, toda la predisposición del pueblo para apoyar de cara a la población. Tinas papas ningmi kayjari ningmi manam muruna karjachu. Manam pipas uyari rinchu. Kayja monarja llaqta arijangomi kachkaniko ninanta. Tinas papay ari japir hachita japir hachin chay huk huñukuna mana kay Pedro Castillo yanapaq runakunata. Tinas pa wakintaqa qhawachinchu. Away kayta qhawaykuychik. Imayna kayjari chay mana kaqta muyuchispa willakusqanta. Amkuna qhawaykichik. Kay runakunam Pedro Castillo kuskachanku hinaspa rimas hampipas achka runa kachkan. Achka runa kachkan. Qhawaykuychik. Siempre por la chicha. La clásica, con la chicha. Antes de irse de Huanta, el presidente Pedro Castillo viene al populoso barrio de Cinco Esquinas a llevarse la rica chicha de 7 semillas. También mencionar que el alcalde de la provincia de Huanta le obsequió una planta de flor de retama que fue muy agradecida por el presidente Castillo, que ha quedado encantado con esta planta, con esta flor de retama que pronto florecerá en el Palacio de Gobierno. Una botella. Por Huanta y por el Perú. De la República había anunciado que en esta ciudad, que se caracteriza por sus... Beto Ortiz. Kay manachu llaqta, kay kunaqa manachu runa, kay kallata kachkan. Iskay kimsalla, imanasqataq pasaypaq nina qallu kanki, qhari. Imanasqam chay huk llaqtaman huk suyuman lluptirquspayki munasqaykita rimanki. Hinaspa chay munasqayki rimaykunawan llaqta masinkunata pantayman apanki. Tutayayman pusanki. Chaychu chay Perú suyo kuyakuy. Qamqa manachu kay Perú suyo llaqtanchik wiñananta ñawpaqman purinanta munanki. Imanataq chay ukuchakina pakakurquspayki karu llaqtakunamanta kay rikchaq millay willakuykunata llaqtaman riqsichimunki. 33 iglesias va a dar a conocer el informe detallado de los 100 días de su gestión. Hay en esos momentos en la Plaza de Armas. Pero, ¿qué dice la gente en el llano?
¿Qué dice el pueblo? Esa palabrita que a él tanto le gusta repetir. ¿Qué dice el pueblo? Porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Escuchemos. Millones de soles el Fondo Agroperú al Agrobanco para cubrir la demanda de productores. Kay rikchaq runakunaqa kay Beto Ortiz kina willakuqkunapa huchanpim kayna paljarayasqa hukman yasqa rikurirqunkurika. Paykunaqa tuta punchawmi nichkan Pedro Castilloqa manam kayta ruranchu, Pedro Castilloqa manam waqta ruranchu, Pedro Castilloqa manam ima rimasqantapas ruranchu nispa. Chay aynipa puncha willakusqanpiqa hawachkanchiktaq yapa achka llamkaykuna qallaykusqantaqa. Ñuqaqa nirqani kayqa amachayllachiki amachakuchka. Chay manaña llamkachiqkuna manaña llumpaytaña chay ñanninpi rumikunata churaptin payqa amachakuchkan rumi urquyllapichiki kakuchka nispa nirqani. Manaya chaynachu kasqa. Willakusqanman hina, uyarisqanchikman hinaqa achka llamkaymi rikurikamuchka. Chaynakaptiq imanasqaman kay qhariqa kaynataqa ninman hinaspa paypa munasqanta hapirqachin hinaspa chaywan pantachita qallikachik. Qaynipa punchawkunaqa rikikarqan chay achka runapi uchuy huñuchakuna hinaspa pay haparkachankuya. Manam rimaqtapas saqinkuchu kay wawqinchik Pedro Castillota. Chaynata hapirqachin hinaspa chaywan llaqtata pantachinri. Aswan mana riqsiqkunataqa karu llaqtakunapi kaqkunataqa chaytaqa riki pantachin punia. Están en construcción 200 cochas, así como 400 kilómetros de zanja de infiltración en beneficio de 5.614 familias, logrando un maestro de escuela conoce la realidad educativa de su país. Por ello, mi compromiso con todos los peruanos para que todos reciban una... Estoy en contra de esos bonos. No... Kunan kayto yari con kichi. Imanasqataq Beto Ortiz kay warmi parimasqantaqa mana qhawachinkichu. Imanasqan Beto Ortiz munasqallaykita qhawachinki. Imanasqataq pay parimasqantaqa mana qhatiparqankichu, mana qhapicharqankichu hinaspa llaqtata kay rikchaq rimaytapas qhawachinayki. Imanasqataq qampa hina kaqllata qampa sumaq kaqllata qhawachinki. Chayqa manaya allinchu llutan llamkaymi. Chaynaqa hukchu qamqa chuya sunquyuq kanki. Qamqa maskachkanki miriki kay wawqinchik Pedro Castillo chay llamkananmanta lluqsikunanta. Chaypaqmi yanapachkanki, chaypaqmi runa masinchikunata umanta muyuchkanki. Uyarichik kay warmipa nisqanta. Manam Beto Ortiz nisqanpa hinachu riki llu runakuna millallata rimachkan kay wawqinchikmantaqa. Imanasqama kaykunataqa mana riqsichiwanchikchu. Nosotros queremos trabajo, queremos cambio, no queremos regalo, queremos trabajar. Queremos trabajo, no queremos bonos, señor Pedro Castillo. Etcétera. Y no está cumpliendo. Se ha rodeado de caviares, se ha rodeado de la derecha y ha traicionado la voluntad de nuestro pueblo peruano. Y hoy estamos a favor de una vacancia presidencial. Gente de Caico son, señor. Ahora no queremos acá en Caico, Fujimori, que deja trabajar al señor Castillo, que deja trabajar. Nosotros eso queremos. Si no deja trabajar, Ayacucho iremos, señor. A Caico Fujimori sacaremos de su pelo. Carmen Alba, ¿qué cosa hace? Carmen Alba, ¿qué cosa? Chireno, ¿qué cosa hace? Nosotros estamos mirando, señor. ¿Por qué? ¿Por qué esos congresistas? Gracias, peruano informado, gracias. ¿Por qué esos congresistas? A nosotros, toditito, nuestra riqueza ha vendido. Por eso esa causa, ellos defienden, ellos todo hacen. Ahora, señor Castillo, presidente, república está, que deja que trabajar ese Alba, que deja trabajar chilenos, que deja trabajar. Imanasqam kayta mana uyarichinkichu llaqtayman Beto Ortiz. Imanasqam kay rikchaq rimaykunataqa mana riqsichinkichu. Imanasqam pakanki kaykunataqa. Away? Imayna kaykunam riqsichisunki pasaypaq nina hallu kasqaykita, llulla runa kasqaykita. Mana kuyakuyniyuq runa kasqaykita, chiqnikuq sunquyuq runa kasqaykita. Kaykunatam riqsichinayki.
Allin willakuq runa kaspaqa iskaynintachiki riqsichiwaq. Kaykunatam runa nichkan, kaytapas runa nichkanmi, mana llaqtanchik pantaypi kananpaq. Chaykunatam allin qhari kaspaykiqa rurawaq. Hace Montoya. Nosotros morimos. Del otro, los que mueren. Le están pidiendo de que me la lleve a Lima, ¿ve? Porque ustedes... Mala hierba, eso es mala hierba. No, me está diciendo que ustedes vayan a Lima porque son bien guerreras las hermanas ayacuchanas. Señor, nosotros somos ayacuchanos. Así es. ¿Qué somos? Cultura guari. Ajá, eso somos, señor. Así es, Nosotros. gran civilización. Si quieren hacer, nos marcharemos, porque tampoco somos cañadistas, ¿no? Los funcionarios no van a volar en primera. No, es un descubrimiento, es un hallazgo que él ha hecho. Que los ministros, que los funcionarios de primera línea no deben volar en primera clase y que van a volar en económica como el común de los mortales. Lo que él no sabe, porque sus asesores están en la calle, es que esta ley existe hace 15 años. Señor Castillo, porque Castillo le copia todo a López Obrador, le copia todo a Evo Morales, le copia todo a Maduro, etcétera, etcétera. Pero habría que decirle a Castillo que el avión presidencial no es suyo, no es propiedad suya, no es de Palacio, el avión presidencial es de la FAP, es de la Fuerza Aérea del Perú, así que eso de venderlo en esta época, además, en pandemia, ¿quién le va a comprar ese avión vetusto? ¿No? ¿Quién va a comprar ese avión? Bueno, haga como uno de sus gurúes y rífelo, venda boletos. Chaymantas qhapikuyku, wawqinchik qanirqan chay lata pisqu, chay qullanakunapa pawanan lata pisqutaqa rantikusunmi nispa nishka. Imanasqataq chay paypa sonqunta nanachin. Chayqa manachu allin? Imaraykuma kayna wakchayasqa suyupiqa, chay hatun llamkana wasikunapi llamkaqkunaqa apu runakuna hina maymanpas illanmanku. Imanasqataq payqa chaymantaqa llumpayta chiqnikun. Kayninpa willakuyninpipas ñam nirqaña kay qullqi camello runamanta rimarqañam kay qhariqa chay hatun purina carrukunapi kakuchkan chayqa achka manchanas qullqipa chaninmi nispa. Chaypas llulla. Imanasqam kay lata pisqu rantikuy munasqanqa mana allichu kanmi. Payqa nichkan qamqa yachapachikanki kay López Obrador. Chay México llaqtapi, chay hatun México suyo llaqtapi kamachikuq runatam chay paywan tinkuchichkan. Allinchiki. Chay runaqa manachu llaqtapaq llamkachkan. López Obrador sutiyuq runaqa manachu llaqtanta kuyaspan, llaqtanta mana qhipachaspan llamkachkan. Chay allin llamkaykunataqa yachapachun ya. Yachapana kaptinqa yachapachun ya. Icha qamqa munachkanki kay USA llaqtakunapa hinaspa chay Colombia rurasqankuna chay yachapanantachu munachkanki. Manacha, imanataq chaytaqa chiqnikunki. Allin miriki kay lata pisqu rantikuy munasqanqa. Kunan pitaq rantinqa, haykapitaq rantinqa, atinqachu rantikuyta, chayqa hukñam riki. Chay munasqanqa allinmi. Kunan imayna rantikunqa, pitaq rantinqa, kanqachu rantiq runakuna, mawkachu, musuqchu imaynam chay lata pisqu kachkan, chayqa hukñam. Amaya chaynakunawan chiqnikuynikitaqa amaya wichumuychu qhari. Pero vayamos al fondo del tema de los vuelos de funcionarios públicos. Él cree, pobrecito, que está descubriendo la pólvora, diciendo que a partir de ahora los funcionarios no van a viajar en primera línea, dice. Bueno, le informo al señor Castillo que en el año 2006 se promulgó la ley 27619 que hacía exactamente lo mismo que él hoy ha anunciado con bombos y platillos. Ahorita. Chay kamachiko kachkanya. Kunan qamqa yachanki Beto Ortiz, chay kamachikuykuna mana pipas uyarisqanta. Kamachikuykuna mana pipas kasusqanta. Chaytaqa yachanki América. Kay kamachikuykunataq kay kamachikuy hina kachkan. Lluqsirqam kamachikuy kaymi kunan punchawmantaqa ruraykanja, kaynatam kunanja llamkanayki, kaynatam rurananchiki, nispa nichkan. Pitaq chayta uyarin, pitaq chayta kasukun. Manachu chay kamachikuy chay kamachikuypi hapipakuspayki pinqasqaykiqa mana pipas uyarisqanta. Chaynaqa imaynan pitaq
kunan pay chay kamachikuytam kunan chay huñunakuna wasipi qillqachisqa nisqan yaqa imanasqa llutan kanman. Kunan kan manam pipas uyarinchu riki. Chaymi hampas karu llaqtaman lluptispayki, ukucha hina lluptispayki, chay Perú suyunchikpa manunta mana haywakunkichu. Chayrayku, chay llutan rimasqaykirayku, llullawan rimasqaykirayku, chiqnikuywan rimasqaykirayku, qamqa manchakuymanta ripunki. Karu llaqtakunaman hinaspa chaypi, ukucha hina pakariyaspayki, munasqaykita rimakamunkiriki. Hinaspa uyayki kanraq, chay López Obradormanta penjaywan rimanaykipaq. Chayqa manaya allinchu. Es decir, mandar a todos los funcionarios, ministros, directores, congresistas, etcétera, etcétera, a clase económica en los aviones cuando tuvieran que hacer un viaje internacional. Chayqa manachu allin kanman? Imanasqata paykunaqa achka qullqita sapakilla chaskikuchkaspan, imanasqata paykunaqa mana llaqta hina pawanmankuchu. Manam paykunaqa huk llaqtakunaman payaspankuqa manam kikinkupa qullqinwanchu purinku. Paykunaqa Perú suyupa qullqinwanmi purinku. ¿Riki? Chaynaqa imanasqa chayqa millay kanman. Imanasqa chayta harkakuyta munanki. Pitam yanapanki. Qamqa rimankiriki huk chay qullqisapa runakunallapaqmi rimanki qamqa paykunallatam yanapanki. Qamqa manam llaqtataqa kuyankichu Beto. Qamqa manam Perú suyunchiktaqa kuyankichu. Qamqa hina kaq pampapi kanallantam maskachkanki. Esta ley, repito, la 27619, se promulgó hace 15 años, Pedro. Estos mismos asesores que le consiguen un poncho tan bonito, le dicen que cante a un presidente que está en el subsuelo de la popularidad. Un presidente que en este momento es objeto de burlas, de insultos, de rabia, de descontento popular, lo exponen a un nuevo ridículo y le aconsejan que cante. A ver, chaypas paypaqa millay. Chayqa mana allinchu paypaqa. Chaytaki millaychu kanman. Chay wawqinchik Pedro Castillo manaraq chay willakuyninta qallaykuchkaspa chay Flor de Retama sutiyuq takichayku. Tumpallatapas takichayku. Ari payqa mana sumaq kunkayuqchu. Chaytan penqachkankay. Hinaspapas uyarinkichik imayna kay qanra rimasqanta. Chay Flor de Retama takitaqa tinkuchichkan chay millay ruraykunawan. Kay rikchaq runakunapa umanpiqa chaymi riki chay llaqta amachaqkunaqa comunistalla, tirrukulla. Uyarikunkichik rimasqanta. Y entonces, como él se cree muy provocador, no escoge mejor canción que Flor de Retama, que es un guainito que está asociado desde siempre a las marchas y las celebraciones de Sendero. Si tiene que ver, si no tiene que ver, si se creó para eso o no, me importa un pepino. El tema es que canta horrendo. ¿Por qué lo exponen al ridículo? Miren ustedes la canción que se mandó, por Dios. No estaba en la... Payqa chimpakuyku rik, imatataq pinqachikan kay qari. Rurasqanta, imayna kasqanta, manam. Kay qariqa manañam yachanñachu imapi hapipakuyta. Manam rurasqantaqa pinqanchu. Manam llamkasqantaqa pinqanchu. Kay qari imayna kasqantam pinqachkan. Mana allin kay Castilla simi mana allin rimasqantam pinqa. Mana allin takisqantam pinqa. Imayna pachakusqantam pinqa. Chay chukuyuq kasqanta, chay imanasqam chay chukuwan churakun, chayqa pinqaymi. Chaykunatam pinqachkan kay qariqa. Paypa umanpiqa chay chukuwan churakuypas pinqaymi. Kay qari hina achka runakunam chayna umayuqlla kachkanku. Paykunaqa rimanakunkum, huñunakunku, hinaspa kaynata rurasunchik, kay qarita millaypi churanapaq nispam, wichichinanchikpaq nispam rimanakunku paykunaqa. Chaymi takita hina. Iskay kimsa tawa qarikuna huñunakusqankuman hina kaqllata rimanku llapa willakuna wasikunapi. Chay qillqanakunapipas, chay punchawchakunapipas, chay qhawana wasikunapipas, chay wayru wasikunapipas, kay rikchaq umayuqkunaqa hina kaqllatam rimachkanku. Imanasqataq kay qari.
mana huk llamkasankunamantaqa imatapas rimanchu. Rimarqun chay latapis warantikuy munasqanmanta, rimarqun chay manas achka runachu kan, chay willakusqanpi manas achka runachu karqa, manas chay imaraykus kay apu runakuna hina kay llamkana wasikunapi runakunaqa pawanmanku, illanmanku, manas paykunaqa llaqta hinaqa purinmankuchu. Chaynamanta rimayku, mana rimanchu chay waspimantaqa, mana rimanchu tarpukuykunamantaqa, mana rimanchu chay corona unquymantaqa, chaykunaqa manachu llamkay. Hinaspapas payqa kay rurasqanqa lawsa hinallam rikurichkan. Manam rurasqaykiqa kanchu. Manam ñawpaqmanqa purinkichu, aswan qipamanmi purichkanchik nispa nin. Kayna runakunam sasachakuyman apawanchik. Chaymi llaqta masillay. Kay runataqa amaña uyarichikchu, amaña qhawaychikchu. Chay wilax ukunpi kaq runakunam kay hina, pay hina rimachkanku. Hinaspa ñuqanchikqa sapa punchaw wilaxllata, sapa punchaw Panamericanallata, sapa punchaw América. Chaykunallata uyarinchik. Wakinkunataqa uyarinchik paschu. Chaymi achka willakuq runakunaña kayna ñuqa hina willayta hallakaykamunku. Kay runakuna parimasqanta tikrananchikpaq. Kay millay willakuykuna mana kaqninpi willakuykunata manam chaynachu nispa llaqtaman riqsichinanchikpaq. Kaypaqmi runakuna huñunakuykuniku. Hampas kayna ñuqa hina rurayta munaspaqa rurawaqmi, manam pipas harkakusunkichu. Manam kay ruranaykipaq pipas qurqita aywasunkichu. Munasqayki kay llaqtanchik kuyasqanchikraykum, llaqtanchik munasqanchikraykum, kay llapa kay wawqinchikkuna kay llaqtapa churasqan qullanan allin ñanman churakunanpaqmi kaykunata rurachkanchik riki. Hampas yanapakuyta munaspaqa yanapakuykuya. Chayllatam niyta munarqaykichik llaqta masillaykuna, kunan punchawqa ñamriki kay hunka tukuchkanña, chayna kaptinqa kay rimasqay hampaq sunquchaykipaq hina kaptinqa chay munanim niq makichapi ñuchaykuy hinaspa manaraq kay huñuypi kaspaqa huñukaykami hinaspa kuska purisunchik, kuska uyarinakusunchik, hinaspa huk runa masinchikkunatapas riqsichisunchik. Chayna chiki wiñayta qallaykusunchik kay runa simichanchikpi rimanakuski. Ñuqawanqa huk kutikamaña hawkalla corona unquyqa manaraqmi tukunraqchu, chayna kaptinqa harkakunanchikmi llaqta masillay.